TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wigwatio kana wa mukanesa mwendo musesia wa Mutongwe TV ngwatanio ya mukamba umundi ni wakeli matuku ni miongo ili mwai wa 12 mwaka wa 2022 mithenya 5 etiele yokane kendo sedia netwa tania sikukuu ya kisimisika na isiawa ya Yesu na ile enda kukedia na ndio thocha theni wa kilungu cha umundi cha amuka batatu kwambia na Mauvoo na indi itina twelika theni wa Mauvoo la mema thangoni na muthia ni unenania wa imwe kwa imwe kuma sailingi nya saitatu na umundi twithwa na MCA wa ward ya Tala Jackson Ndaka na ula oingenwe munini wa Ndongwe ya Ala ainge theni wa mbunge ya county ya Masaku indi kwa oyuni enda tuambe kwambia na Mauvoo nito ERASTUS kithuku wa NZOMO na tuyambiani kana iseso ya kusanya mawoni ma NND yulwa milati ya mende yola mekwenda iyaniwe wodini ya wotenzi kaunti ya Makueni ni tuwe kuye muthanyani wa iyo nyumbani ya ukomania wanda ya wote social hall kiwanzani cha Green Park kati wa mawendekethio ala NND manena ni vamwe na kwa ilanja imanisio sia kiuvundi malelo na kusewa kwa nyumba ya kusovya miya aku sivitali ni wa Makueni County Referral na ila itonye kuya mimbe wa yana imwe kale buchalo wa Mutunga na ilivoti ivinda dila kalinoke muisyo kaikua dila ina inguma kuveta muthelo ka corona kana atamba ithiche nthini vawodi ya wotenzi one manasomie somo meyamwe ya alama na atia wanethayo kumano na kalinoka u ovamwe na mauangi ikimanenge vinda yomwe ya kukua matoito nombane sia kusovea meya ku sivitali ningi va Makueni na umano na sivitali uwa Makueni kwitha wina nomba nini ileta kuwa mimbewe 12 Joseph Mutuku ni muthukumi wa kwiyumya kana wendewa mwete community resource volunteer na valo kuweta kana ni mendekethia sivitali uwa akiwa nomba ya kuiya mimbe wa yana mundu wa kwithiwa yu andu maitu engima ilama kwatwa ni mathina ma kutiwa na andu mo andu engima enda mocha life private na ni very expensive kuyiwa moyo wako bau na kuongela watu wa mundu ku metha manye insist lazima wote singale bau nikienda winu chembu na lazima uone sandu ku uwe bau no rivaro ya Makueni yako mocha mondan na nene itona kuodi capacity ya mi ya na yimwe ikienda nundu anona ingwila la kuna covid ani mana kusaba na makwedwe ya biwa maiwa maitwa mukuyuni baitha saingi mwitha mukuyuni musuiye maitwa ke kuya nungune maitha musuiye baiso Masaku oingi makienda myako ele na atweje koti munene na ila yathamiwe ivindu na kutwika kituo cha uiti kutethese sivitali u munene wa Makueni nitwase kana sivitali ino papa na twa court mundu buildings ni nati buildings na sio itwa athoko maserikali na ikuipewa withie ni ya decongest sivitali ino nene withie andu maitu matonda kukwata witi na kwa sia rahisi galikoni ya malelu enenthi ani menda serikali wa kaunti uthiniki amwe malelu ma mara na mono icio ni cia nziu na malelu angi alama elekele musiini wa wote kwa ngulwe uko kaisila kwa katiku lakini lelo sio watemiwe kimanisho cha kiuvundi cha kaunti kisioni cha nziu kana wende wa CTTI na chone chiendekethiwa kithamba ngwe na kikiongela ngwa meyo yotho 10 nziu CTTI ifandiwe na icio kayo icio ko inene bwe na yakwa dormitories within to the coach ni to na kwitha iyo disiana mbingi kuma kisioni kiki yeneta wa Caleb Chalo ndevu vila Vilingi wa Mauvoo kumava musieni munene wa kaunti ya Makueni wote mwanake umwe wa ukuwa katikati kwi iyo noti weni thayo aende na kukwata uiti sivitali ni wa Kangundo level 4 balana ke munyanya iwende na kukwata uiti sivitali ni o usu ele managwa ni tena kamota na makwata maumisi manene ma mutwe na mao itina wa kukonga ngale inspectorate ya Kangundo kisioni cha airport oku Kangundo boni mutesia na kenona vikie kisioni kiu na tumba ni sia vote kwena na ngozi cia metho na ila siva kuvika vindani kalambanga ino ikitikie ni vatonye kame na kamota makethi wa meisembet muno na kila kitumia mavingi sana nangali na kuvikia na uvaluka kukwata maumisi
na kwethwa mavikiena kwitano ni enende na kusembwa sivitali kukwata uiti masaka utaumwe na uvikiena utiwa ni thayo wake na ulongiende na ukitana na maumesi ikwata uiti hospitalini wa level wa Kangundo. Nina kuzi ya mbanga ila yethi wa baba ya kamota na ngali ya county government pala anakema mota ni makonga ngali isu na maumia muno na matwa wa hospitali nye chakwa nina kuzi ya mbanga ya omunde ba airport Kangundo mote mwe na ngali ya kanzu ila siumete ngali ko ya masako na mota zebetete na tala ende ngali ya kanzu zelikete na Kangundo teze umete site ya masako yendo lika Kangundo na ke mwana ke wa mota ni endao bita imwe na kongela ngali yote ute kwithi wambanga siende na kuongeleka muno maleluni yani mawe tata vatonye kaingi makethi wa maivuthisi ya mia na mawalanyo na mitalatala ya leluni na vevata makavikia na umeati ya kenda kuisovyana na mbanga kwa une kulia ando mame toka mundu ailika ethe one junction akaumya indicator nundu saa ingi mnimeko ni vyosi ando malelo nundu nuenda ulikana Kangundo na nduenda kumya indicator na ake mundu uzu abetete na tala kwa unde mana uendete ngaliko yeba kwa andu methe mekin kwa te ya meo ya lelo ila meutumia lelo nikenda kila mundu ethe emweane ono huyo vo mwene kivira ngwatano ya toima atumota kuma kiliomuge cha Kangundo Bernard Zugiwa kamande nwetho imakuli ya toima atumota kuwetana na mituo mithuku na ingi kuisuwa na maondo la matonya kuikia mathao momi isionekana mbangani kavindani kalame utumia malelo ndio kulia wana boda muno ibinda jeja sikoko metho mema kini muno na maike kusembethia mota muno na nengi ona kenge nengo sioko nikulia anake mota ketha mundu no wetho akundoka indo kake ndakatwa mota kanongali na ningo kulia atwa imangali onamo metho mainengo anake boda ondai ya ikana wizethia nitwashimiana oleluni andu metumia bamusi nae bamusi ne waile kusilo nikendokile bamusi lakini andu aingi metumia bamusi nae kwa kukita kubangula masembete mateko silo na wakima bamusi yesu nutonazia control ukakose accident kwa andu matumia lelu neza na hivi ndani ya masiku kuna kuende na ukosi wa maondo kiwethuka nyoma leluni vena vataene nthi makaendea na ithi wangu no leluni na ingi na mamateleva onthe kuisuya na usemba muno na kuikia mathayo malangi muisioni vamwe na alamo uyenando na ndaya uyenando na speed ila ya ilete sasao other road users manenge ndaya nikenda wisevya we na customer waku mwesei na unyo mukasafiri tuyo kautika sio anu maitu mayoki yesi kukune mayoki yetu tindane na modi yako umeyako kwa uanu boda tupikie na pida vigilant na professionals nikenda tukuanu matu trust sasao matu trust na mera message kama ndine sinu guide anu makunesa na ende na umagaidi na anu boda moso the youth ekayo mana beta na haraka pesa hiyo naka kuliala matenetene mandisi wako imanda tuwa yo mama nda na monde kwa utu kuia ndo onesa tumapitia bala maendete na ito toipikia na peda trusted ni customer sito na ndi toipikia na umu trust sasa Mutongo ITV kumava Kangundo kaundini ya masako nyane toboni mutesia ituyacheva niende na kunina utwini wa magina ula wikilioni mbuga cha Lari County ya Kiambu itina wa mwetu umwena mwetu wake kuvea nyumba kuonginya matiwa nithayo utukune wa kwa mukia iyo mwetu o kwa isietwa Esther Njeri na mwetu wake Lucy Wanjiru mewetwa ata mekwikala meeli nyumba nisu valayu ando ange mamusi meenda ukunikili utwa iwe kumanya umo wa mwaki osuli na musangi na Mauvoo a Itu ya Kievani kumbilie kalimoto iwa magina kilioni bunge kia Lari kuya kaunti ya Kiambu itina mamwaki wa kitai kuvutha nyumba ila waitu mwana mwitu wake meikomete na kikutua isa kiku kia LR.
Mwito uo kuwa miaka 54 na ula na siana 5 kalana ilumaita yake kuwa miaka 14 kwa isito Lucy Wanjiru na ula mumanyiwa kilasi kia form 1. Akuikithia kiko kiemu nini wa Kivu Isaac Mushiri Kariuki ni wawetakana maofisa mauseseini mambese ukunikilini kenda kumanya wambililia wa mwaki uu. Uchunguzi unaendelea kwamba jirani wa huyo mama ambaye alituacha aliwahi kusikia nduru na akaweza kufika pale, na alipofika akakuta kwamba mlango wa hiyo nyumba ulikuwa umefungwa kutoka kwa nje, na baadaye ndio uchunguzi tunasema unaendelea, na bila shaka tuna hakika wenye wamefanya kitendo hiki wataweza kupatikana. We are hoping for the best in terms of unveiling whether these are more of a crime scene, considering the situations and how even the community and the neighbors are talking. Andu mamusimamu tutia estana moni mamenda maofisa maukunikili kuthiana na kumanya mwaki uu ukwatisyo ni kiao kana nundu kuyana na moni kanatu yalame vikita mbe kufosia mwaki uu methi nyumba imbinge ngalikoni anza. Naomba serikali ichukue hatua, ndio huyu mtu alifanya hii kitendo achukuliwe hatua kali. Kuna watu wanasema ati kuna mtu alichimba nyumba ya nyumba shimo na my sister haya ndio aliona nini haya, kuna mtu ako kwa bedroom. Atui ana moni maeleseka na mokiliswa ni mbuku manyumbani na volama kuye vinda kuvosia mwaki uu mauvembikia kwa sema dhayu. Ukweli kulikuwa usiku wa kitu saa 6:30 na ndio nilisikia duru, huyu mama akipiga duru. Hatimaye akaniita, kaniambia kuna moto kali sana. Na wakati niliamka kwenda kumsaidia, nikakuta mlango ya kwanza imefungwa. Nikajaribu kuingoa lakini sikuweza, juu moto ilikuwa kali sana. Tulipiga nduru mpaka watu wa kijiji wakakuja na tukasaidia na wao, lakini moto ulizidi zaidi. Kusema kweli hali ya moto ilikuwa kali sana. Hata hukuweza kufungua hiyo mlango juu ilitoka ikiwa, nilikuwa nadhania kama ni gesi kulikuwa ndani. Juu ile moto ilikuwa na ukali kali sana na ilikuwa mingi sana. Hatukuweza kuikaribia. Tukachota maji, tukaweka maji mchanga, lakini hatukufaulu. Ni mameenda serikali kumiangali moya kuvua sema wakikisioni kini kenda mbangata ise kikando makovu wasua. County government tuulize ya kwamba watusaidie especially in Lari sub county, watusaidie agarau na gari moja ya kuzima moto, sababu kama tugerikuwa na gari moja area hii ingeweza kusaidia sana, lakini kwa sasa hatuna gari hata moja yenye itatoka Bari, Itaremuru, Kikuyu ama kwingine. Machali mami ya ani mwasweni maofisa mavolisi na kutoa nyumbani ya kuyako hospitali ni munene wa Naivasha. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Musangi. Matakitali ni matisia kukomea huya kuma chumwa chambe cha mwai wambe mwakani usu tuendete kedwa serikali ndiani isia wiwano wa mithukumile ulame wani mwandiki munene wa ngwateno ya kutetea mabata mo KMPDU Dr. David Atela ni wathingilila kana kichuma nyitwe na serikali ya kati na ilasi akaunti kuema kutwa isia unenanya namo ona itina wa kutesia kutwa isia mukomo kusukumia kuyaniwa kwa mawiwano asuka na wiwano usu Benjamin Mwaka nukuelesea. Mwaka wa 2023 wikathogwa kwa useo sektani ya uiti. Solidarity forever, solidarity forever. Matakitali ni mevita kukomea wia chumwani chambe cha mwai wambe mwaka ukite. Edwa serikali ya katina ilasi ya county yithukisya kiyocho kukonya kuthukumithwa kwa wiwano ula mekiani yesai na serikali, yani CBA wa mwaka wa 2011 kufikia 2021, na uu ni mwandiki munene wa chama cha kutetea mvatama madaktari va Kenya KMPDU Daktari David Atela. And I'm sure if we don't have a meaningful engagement within the month of January, then we will be proceeding for the industrial action. So it is, we have between 7 to 21 days after the expiry of 28 days that we gave to the government and the county government. And therefore we are just evoking the Article 41 of the Constitution
to force the government and to force the employers to sit with us and bargain, because strikes and industrial actions are the cornerstone of bargaining. Ngwatanio hii weta thina uthasio kutoa cia mukomo huo ni kwithwa kwa ilungu ya mwaka umwe yukuma kotwa yulu wa umye mwamulo wewe anawona serikali yo thukumithwe vayethitwe mawonanyo mawendi wa kuthukumithia kwa sindu cia vata ila maandikanite na serikali hii. This ruling came in October 2021. It has been 1 year without any meaningful results into this. We've written letters and we tried to have actions from the county and national government without any results. And therefore, by the time that you are giving the notice of intent to industrial action, we have exploited all the available avenues. Adwasi nukauta hilake MPD kwenda ithukumithwe kwa mituki ni vamwe na ukulyo wa madaktari mbe wa ngili 5 alamate ya andike maviki ya kunengo mawia makutua kwa mituki kwa iliwa maithio luko makuthukumia na indi serikali kuyanisho hadho wake wanza mimwana ya kukunikila maundu mawiti yani Health Service Commission otaundu inaweta ivindani ya kampeni. This has made it almost impossible for the public to get services where they need it. But the country are specialized in training and dumping the doctors. We have over 9 universities that are continuously training doctors. At the same time, we have over 5,000 unemployed doctors. The government promised that there will be mediators between the county government and healthcare workers to see the establishment of Health Service Commission within 100 days. We are demanding that the government need to take this into action so that we can see industrial harmony in the training and employment of the doctors. Ngwatanio yeyu ni aweta edwa serikali yao yuni kwenda kuyanisya kitui chayo kampeni nembetu cha uiti mwailu kwa kila mwene nthi ungua walanyo wa Universal Healthcare yani UHC nongina yike vatani kuyanisya mathina ma madaktari na yene yanda angi sektani ya uiti alamata haiso dhinikiwa kwa ivinda ya sam. We are calling on the Ministry of Health and the county governments to have the doctors of UHC, the terms to be changed from the contracts to permanent and pensionable terms. Choboy! Hey! Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumaba musini lovi. Yeah, nita wa Benjamin na mwaka. Matileva ala matumia lelo munene wa ukuma ilovi kuthi Mombasa wathika kuthi Garissa wa masaku kuthi Kitui na wa masaku kuthi wote nimeenda kamethwe memetho ibindani yi ya siku kumana na mbanga mbingi ila siende na ukusi wa malelo ni asu o ni kuyanana na Minister Muveani wa ukui kaunti ya masaku Nathaniel Nganga ula ingi wenda ngali sia ukui maiketi kile ngali sio iku akua aingi kuveta kiwango kila chailite. Daniel Mwangala na Livoti A. Minister Muveani wa ukuiva kauntini ya Masaku Nathaniel Nganga elesia mbanga nisiongelekete kwa kilungu cha 11 yuluwa ya na mwaka ni uva nthi ya Kenya ndatakana nitona kuongelekela ethi wa matileva mayati ya mio ya lero ni vindani ya sikukuu ya Kisimisi nazie yu Kenya mwaka uyu tina ndungilinya makwete palabalani amona atwa ima tumota angena ndima maau angena kuwa mangali na ino ni yongelekile na 17% kuma mwaka muthelu na siatiende iteka sisia undu tuthesia na tio sovea namba ya kuwa maitu kuthe kumithajumo kumasya metokani na zilelwa Mombasa Road Mosumbe elona ligilo bisini ona nenganio thei wa ngale kukua meyo kuma Mombasa maloli makata ilobi otembela lelo ni usu maweyo ni metheme makini sana na lelo akuma Masaku ko yote area ya Mumano ni moja ya na jali mbingi lelo akuma Masaku ko Kitui area ya Masii area ya Wamonyo ni moja ya na jali mbingi lelo akuma Kangundo ko ilobi nungi tethero teyaisi andu maitu monobo na mwisho lelo ako Garissa kuma theka ko Garissa area ya NYS area ya Kithimani na area ya Matu na Kanyonyo ni kundu tithito teyaisia andu maitu muno nendo mukulia tithie makini mateleva ila tizila malelo nya na andu ala metha maitu angale sio cia hekiyene ni kuli kwa ndaya wewe nunoete kana wewe unatumia sindu ciaku ndukalike leloni ingi ni wenda maofisa malelo ni undu mwana alama inspectorate musieni ya Masaku kumeke ambini mateleva alame utwangali manyuite na kuia mathayo maa kuamo muisioni nasi askali
alama ya maisha malelo maitu ma traffic me makini sana mona mundu twaita motoka ataile kwenda outwaite maika munengo thei wa kuonea na utwa nundu usu kuwetwa bune mwana mwenyu ni mwana mwaitu ni mwetu enya ku mwetu enya wakwa na athi kumia nundu wakwithia ndu na tuo la wailite ni wasio kwaku na kwitu ithio nde na kwa ndino itu nazi pia nitona anga lingi sioka season ya ila yolo itenenge license ni obisi yo na obisi wa revenue nazi kana mundu loko kwa ando kaunti ni itu atena license yola wa okua noko zio kwatwa ni serikali wa kaunti ya Masako na yose wa matambi makemeo va ingi nadhani nganga na Vilingi wa Mauvoo visini wake ni wenda ni matatu onduma na thuko mimo kwikithia maina kuwa agua kuvita kiwango kila kivanitwe ngalera ni zusie nenda kuyimiza ingi muno enda ni zusie ndukahalike etela ilenge ite namba kuswa ukiona kwa silingi miongo ile kana miongo 5 kana yana ulike motokani watarisha maisha mako nundu kwanzi Yesu wethia wathi kwananga ukui na mwala me okuando ti hakikishei kwamba andu maitu ti maileza mitokani maleza oalanga alezu yathiwe okua ila tavitu cha namba mundu ndethe aye covered ni insurance ila ikavite ngalezu na kwa bahati mbaya kindu kithuku kithiwa ti kwasia mana ati ana insurance itona kuiva thoa wako na ndiazia mateleba maitu ti bundesia kutwa mitokati tanoete na titatumite sindu cia ulevya undu izo nizo sitona utuma judgment yitu katika balabala yanangika na tithi kwasia endo maitu maleloni witano ni withitwe ndunyo kwa mateleva alame uthukuma na ngali cia ukuiwa enenthi kwatia miao nikenda kusuvia mathayo ma enenthi alame ithwa mamakuite ivindani ya sikuku. Daniel Mwankela, Utongoi TV, kumava kauntini. Na tusongana mbele ni kana asi ni mavikia na kuendeka maikithia ciana cio ni ciethiwa usuvioni kumana na itindo ila itonya kwananga mituo yo na kutuma malikana na utumii wa ndawa cia kumila ivindani yi ya mazikuku ukule mwene kivila wa ngwatanio ya kutetea mavata maalimu NAT uvonge wa Kibwezi na Makindu Christopher Kitua ula ainena na andiki Mauvoo wodeni ya Masongaleni kauntini ya Makueni wenda asi onthe kululumilia mituo mesio ya siana na kuisi ya kulika mitekoni ile itonya kutamba icha mituo hii mbe wa sukulu kuviungu wa mwakani tuendete. Kennedy Mulinge na Livoti Mbeange. Toa ulangi ni wa munini wa mwene kivila wa ngwatanio ya kutetea mavata maalimu ya NAT kauntini ya Makueni hainena na andiki Mauvoo ni waweta siku nenga sena siotho siwa kwika kilame kwenda mate kuwatewa nenzi ya nene ya kumotho dhia kwiko nya maunduni matona kwa nanga metuo kavinani kama ende kumina mwe wa myeileo thiumo na oingeto alikachumwa ni chama siku kukauta kitoa yanda siku ikithiakana sena siotho ndo sikwika na ine kalamanam tukabingwa matuku 23 mwei wa January na yu December ni yendwa ye mwei utemusio nondo ndakwenda masiko maingi nandu kuthoke andu na andu kulikana na kwekala kumese ni kulia wabindani ya situ ndo twenguno twendo twe metho tuzizie ciana situ chabika musitu cia yenge wa tujonde baipata ya kulikana na kitundo ndoku valanda wasia kumila na amaniwa ma tukukwe mavuiko dhako kiteka sima lekelesya na sio kavina kalame mesie ni kitongi wenda serikali kwithwa mustali no ambe kusima na andwala meku konya maondoni makwana ngametio ya amaniwa andwala matonda kunda maita drugs twazi tabangi kalubu tukulia serikali yose ando atua ya mea nondo elama atachindu isu na siana maite ya siana isu kuitune mushomonena siana ito nakuwa nangeka otausa cha cases ino atwena long session ya siana mbinge kaitaba ikakuwa Mauvoo asitu ende twe careful na endi muteta religious leaders neka nazo ne manena na siana meshe na kuthima kanisa na kumaya yangewa neka natu ibingwa mwakane tukwata siana situ si safe valana umutiani wa muthia wa class cha form 4 wa KCPE ulikachumwa cha muthia wa kwambililia uvala uthela muthano wa wakatano kitoa wenda iwango cia yulusia umeluweka nwa mutiani uila sithitu ikusiwa kuma wambia simwitatu mbetu kulolomelwa ene yenda ondela makoneto mutiani ni uma yendeka kuthukuma kivolocho kwa iwango ila si kwenda kam
Alimu Mass Secondary and managers who are the principals and the education officers and the security team mutiani umanu wenesa nekana ndo nwe kwanesa nundu ni mutiani utinda wiki twena nekindu twese nekana in future tukwate nyau ciana nzio itu na kuthi university na kila kingi ni tukwenda Mauvoo nthini wa maskulu na there should be no interference kana kwa mutiani mundu le kwa twatonia kana mutiani no wale kwa so sheria mea na atobwa nondu kiuni kendo kithuku na suni maisha makana nela onekana mutiani nda wika mina ona ku integrity yaku ta mwalimu kana security officer wendo oteka nai kukonya wala nyomo wa kisomo wa CBC ula President William Ruto na nengania molota kwa maniwa ma grade 6 kuende na grade 7, 8 na 9 kitoa yendea kukule serikali kuislamu veno wa kisomo kulecha ilo vyembe angesia kukwata mbo wala nyo one kana kulela siei muyo lame na uom mwisho munene serikali ifund inengane mbesa thini wa primary nekana usenda musi isi ndula weta wa kumusi isi ola kanondo practical work yinditwe yina thina nondo ndani project muzi ate ki ibinde kupe kindu cha muthembosu otaupe thina mwingi twithito twina gutaalimo uploading of the resource onda muteni wa kwande no wa NEC watumwa downloading and uploading isuni ngalama kwa mwalimu kwa uto no kule nda batone kana tukendo watwina serikali ukenda new fund afforded yao thukuma wesu nekana uzendo mwalimu na natumia ngalama mbingi. Ken Mulinge, Mutongo TV kuma Masongaleni kaunti ya Makueni. Na ende tuiminukile nekana kesese cheo cha mauta cha kimanza cha bilioni miongo ina cha kipevu oil terminal yuki kwa tuwa kuongela utalo wa mauta ala makesi la va Kenya. Minisa Muvyane wa mwaki na mauta Davis Chirchir ainena itina wa kuthokea komishena wa ilembeta ya Kiswani John Elungata ofisini wake kaunti ya Mombasa nuwetie kana keseseki kiithiwa kinenga Kenya ya nyayambe maunduni ma mauta ilembetani ya Avilika. Angelina Mose ni kutuminia Mauvoo maitu. Kuyanana na Minister wa mauta na mwaki vandhi ya Kenya David Chirchir ni kana mutambo uwa mauta wa kipevu wina mwanya wa kuya mauta na yuve na vata wa kuikia malonyome mwanya ni kana mutambo uvikie kwa ila na kuitana nthi ya Kenya na nthina wa mauta na kunyai cha mauta isioni kivathuka nyovomo na ilembetani ya Afrika ya umiloni wa sua. We'll be working to match capacity of KOT2, of course there is KOT1 and Simansi Oil Terminal, together with the storage and the evacuation upcountry into the hinterland. That's what we are here to do today, but we'll be spending more time here in Mombasa to basically look at this critical product that drives our economy. It's a big investment. KOT2 has got capacity to hold a number of vessels. At the moment, even if we were to push products quickly as per the capacity of the oil terminal, like I mentioned, we have the challenge of storage and we have this challenge of evacuation. So we are working on that. That will be our next plan. Investment depends on the wealth of the country. So we'll be seriously working with the investment, like I said, to match the KOT2, 1 and Shimansi oil terminal to ensure that we are pushing the products as quick as possible. And like I said, reduce demurrage, reduce cost of financing, and so on and so forth. Mutambo uimbio sevito vakuvina ukanga nthini wa port ya Mombasa vakuvina mutambo ula watene na ula wa sevisio mwaka wa ngili umwe maana kenda na miongo dhanza tu na itatu. And as a new cabinet secretary for energy and petroleum, I'm basically familiarizing myself, but more importantly looking at the plan on how to improve and strengthen this area so that we become a hub not only for the immediate region, but all the way down to the other regional areas like DRC, and looking at how to have security of supply of products being held in Mombasa for the entire region. We will also be looking at investments to support the big investment that has been done on KOT2 to ensure that the capacities are matched. You know, we are able to evacuate from KOT2 very quickly, but we don't have enough tank farms. The pipeline evacuating to Mombasa, to Intraland, Nairobi, Eldoret, and all the way to the other countries needs capacity to be improved so that we can push the product quickly and ensure that we do not incur extra financing cost on the
on the credits that we are given to buy the products, or we do not have demurrage, which can be inherent when the planning of how to evacuate is ingine watakana serikali ina muvango wa kwa ile mutambo u kwanzia kivathukanyo vatano wa kuia mauta kwa wingi uwo kakavindane kala minister u atambuka ofisini wa commissioner wa county cia Kisuani John Lungata va countini ya Mombasa na valaitina wavikia kutambuka mutambo ni usu wa mauta ngaliko cia Shimanzi. We are also currently working on the rebalancing the market financial system so that the forex market is able to support the evacuation, because sometimes the evacuation also depends on the forex market. Are we accessing the forex as quickly as possible so that the product is not lying here and we are also not able to evacuate, not because there is no capacity, but because the forex is not matched to the requirements to pay for the product and evacuate. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Livoti sune kutubicha muthia ndini wa Mauvoo makiokoni cha umundi na ende ndatika mbuto twitha twelika ndini wa Mauvoo na memathanguni maitu ithangu ya Daily Nation na The Standard vala tukwatiana na kele na mwende wa motinda kwa uimu kathibasa nondo ndatika mbuto ni mathanguni.